All India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point khat kilohertz gyat somgyat leni le FM megahertz zalethum point nga panong ki pongkhya paite program hi tunin Thuthak Lakhawm Simna Prime Minister in Independence Day nia thugen na Lakhawm paite pawale khya ngai na bana EBCC Central Choir ti apan phatna la ngai nai ni dingu tunama sapenin EBCC Central Choir 10 asaku Ahong lang zel chila ingai dingu
All India Radio Imphal Thuthak Lakhawm asimtu Lamhoihching Mangte Manipura Dhaka somni leli sungin local mi somguk lekhat le Central Armed Police Force zale somthum lekhatte COVID-19 veithakin muswau Dhaka somni leli sungmain mi somsagi legyatte akyat kolnawapan damswa inpot sa kinom tawhi Tunitan in COVID-19 vei akigomin sangli zathumle somkwa pataa et kola omlel mi sangkhat zakwa somthumle kwa damswa sangni le zalile somthumle gyat pataa recovery rate percent somngale nga point nga thum phahi kwape poimo na nei ten chiklai pe win hospitalization helpline toll free number 1800 103 2015 le Helpline COVID-19 Common Control Room number 1800-345-3818 a Thuthak Theidi. Regional Institute of Medical Science RIMS Imphal Media Advisor N. Philip Singa Panthuso Akimudung Zuin RIMS Damdoi ina Help Desk Koi Hitading Chi. Adya ka gamla pia kipan hong kipan te adingin help desk hon hi a in Hill District muntuam tuama kipan hong paite panpi ma dinga damlo et kol na to kisaya RIMS damdoi ina nasep hoizo sem ngim na a bol khyak a hi dan RIMS Director Professor A Santa Singin gen hi Meghalaya zanin COVID-19 case thak somguklali in punbe Akigom in Meghalaya anat nave mi sangkhat zani somkwaleni pataa active case Zaguk le somkwa, damswa zangale somkwa le guk, COVID-19 ziakasi guk patahi. Mizoram zanin COVID-19 positive mu swathak somngale khatpain, akigomin COVID-19 vei gamsunga mi zasagi le somlethum patahi. Case thakte ahi le Aizol, Kolasip le Lunglei District akipan hiuhi. Chief Minister Zoram Thanga Gendan in Mizoramin tulelin chawnani, COVID-19 le zinling boina twaka, Mi piten zui dinga ki gente zui chat dingin Mizoram siamin Independence Day niya atugen na gen hi Tula lam Mizoram COVID-19 na vei et kola omlel zathumle somngale sagi phahi Sikkim COVID-19 vei zanin somguk legyatin punbea akigoma COVID-19 vei mi sangkhat zakhat somle legyat patahi active case zalile somgyat leguk damswa zaguk le somguk le khatbana COVID-19 ziakasi mi khatom hi Sikkim Governor Ganga Prasadin mi pite kyanga mask zangding le social distance te zomte te dingin nget na bol hi Nagaland COVID-19 ve mi somlegyatin punbe nona mi zale somni le thumte damswa a pot sak hiu Nagaland na ve kha tengteng sang thum zathum le somli phata a active case sangni lenga damswa sangkhat zathum le somni le khat phata hi Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu in mipite kyanga corona ziaka new normal kichi ngeina thak zuidan ikisindingu ahi chi hi hand sanitization face mask wa le social distance te hoitaka zuiding in thei sangal hi Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb in zanin coronavirus case omhunin damdoile PPE te kitak sapna omtadi lohin gen Assam Rifles Parade Ground Agartala a Puan lap kaipal nanein corona galhate apa tak thu puang hi Tulelin Tripura COVID-19 vei akigomin sangguk zakwale somngale ni phata a COVID-19 ziakasi somnga phatahi Asom sagi leli Independence Day lopna ahi to kitonin New York iconic Times Square a akhat veina din India puan lap kaipal na Puan lap kaipal tu hi le India's Consul General Gandhir Jaiswal hi a Federation of Indian Association te saina in hunse zanguhi yai hun zatna a mi pi tampi nampuan to kizemin marks wa komin yai hun wawa puhi Prime Minister Narendra Modi in National Digital Health Mission NDHM honnane India mi chi in Aadhaar bangbang ID card damthei nalam to kisaya recording omding hi NDHM in atupahi le taksa damthei na to kisaya ahun hunama nilei zo ding bana damthei na et kai thei na dinga abolu ahi Manipur Solkalin State Disaster Management Act 2005 noya COVID-19 apan kiven na in complete lockdown August ni som thumle khat sangni le somni tan thuthak omma suksawinom tunya dinga thuthak Lakhawm isim theu haiteng ahi COVID-19 dona a frontline worker te na sep panpi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian lol le thudik na theina ding in
Ministry of Health and Family Welfare website apan lazil in la COVID-19 thezak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin tu hoile maban lamet na to han thon zo in heinat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Asom sa gililina Independence Day ni Prime Minister Shri Narendra Modi in Red Fort New Delhi India mi pite laka atugen na Lakhawm paite pa wale hiak isimding kait kagamite o yaibang ni thupia note laka wang phatna le de sakna kahon piahi ngei na banglo tak corona hunin corona galhaten seva parmo dharma swatak piuhi doctor nurse paramedical staff ambulance personnel safai karmacharis sepaite service personnel le mi tampiten amau hinna lauthong na ko in tol nga lo hialin midangte damna din na semuhi tunai chini nigamin hunhak satak tampi mai to tuilian adyakin malswa swalam simlam le tumlam khen khatia menchim om in mi tampiten boina hwaise tak twakwa tampiten hinna tan lo hi hinna manswa inkwan pi te kyanga kasun thu kapwang hi India in Zalena aswalna in Khovel Pumpi Zoma Maa Independence Day ichi Izalena kipaktaka ilop dingu ahi komkomin Zalena anaswalte mangitlawa thathau taka ma ison to dingu ahi galhak sapin itwa hunun leng India in Azalena sukhak sak phalohi COVID-19 hileng laka India milip crore zale somthumten mani ki tawdal dingle atmanirbhar Bharat kichi India mi chi lungsima omhi Yai lungil na kichiam na swakta Atmanirbhar Bharat kichi India mi pi crore zale somthumtia din mantra swakhi tuni in India mi pi te tunga kamwan na kakoya nathilhi theina u nasiam na napil na te u kakimwan pi ma hi thilkhat pe hi dinga ikisak changin itup atang tun mateng kholowa panlate hi tuni changin Khovel Pumpi kizom twale kipoimo twata hi Tua hi manin India ten hai to kisai panmun poimo tak inehi tua siembu chingthei dingin India ma ni kitodel theigam ahi masak ngai hi lobol na pan taksa kebit na naseptan pha India in Atmanirbhar Bharat bolkhyatna din nasep ki panta hi space sector hongleng tampiten hai tungto na nasepna amu dingu kamwangam hi kabangza hiam paisa in gamdang apan N95 mask PPE kits le ventilator te kilaluta tunbel natna hileng laka N95 mask PPE kits le ventilator te igamin bolin gamdanga ki export khetheita hi make in India kya hilo make for the world chi mantraleng ipom khom dingu ahi national pipeline project crore noi som hoding in infrastructure project teng huzoding hi tu in 18 multimodal connectivity infrastructure lama imit swanta dinga lo kho na kya na sem ding ihinon ke to sanga sangzotia ilunglut nau ingaku hunta hi sector twam pan project sangsagi velchian hita ya in sector twam ki khekna lamdang ahon tut kaging ta hi hun khat lain India mi pite banga kiwak ding chi te ki boy ma to hun lain agricultural system nungkin in ma son theilowa tunbel India sungkya hilo gamdang te tan pha ki kha ke theita hi Self-reliant India ichi in mi gamapan laklu tom ding chi kya hilo ei lama isyam na te ta thiam sem ding chi na ahi Khovel Pumpin India ki khek na thil tung te mutawa igam sungwa mizong te zandan account na alaka sim akrora sim lut din kwa naging tangei dia Lakhawm te hamphat pi ding APMC Act ki khek na lamdang hongom ding chi kwa naging ta One Nation One Ration Card One Nation, One Tax, Leiba Piak Zolok na, Bankruptcy Court, Merger of Banks chite igam sunga at takathil tung hitahi. Igama numeite tung ding na ding naktakin pankila Navy le Air Force te numeite pangta, Makai tua numeite pangta, Triple Talak sukbay hita, Sanitary Pads numeite laka cheng hatin kipyahi. Inkwan 12 crores sagi te kya nga, cylinder athonin kipyahi. Kaunaw de itakte o, Tuni in India intil hithelo dinga ananga itwate sukpi chininomta India thak pian na din mi pite khanlo hunta
Mani ki todel le mani ki mong hun to ka omding hi tua banga ki piak zo na le tupgu na nei le hang India nung tol ngi lo ding hi tua hi manin ivekin pangkhomin ban te zak towin igam India gam ki todel le changkangin bol kheni gamle na ma dingin jai hind abana EBCC Central Choir na saku Douding chila ingai zom dingo Tunya dinga EBCC Central Choir te apanai ngai theu haiteng ahita All India Radio Imphal jing changin Thuthak Lakhawm Simna ngaihkhiakna ten la twal leng na hontel khom teu ngai na bana Chief Minister in Independence Day ni a thugian na Lakhawm Paite pawale hya ngai na inei dingo toni taklam dakle le minute som legin to khitoni ni hunu abeita mun cha paite program ngai teng teng omnuam le mangpha